non sto pjavljaš? Jesam li? Pa koga ti... Ti širabala ja govorim. Koga ti glumiš, konju jedan? Znaš što ću ja upravo komplet strancu iznutra, spolje sve. I opraš čarape, imeni. I ovi što su dole u muri i svima jebiću ti na... Kad te ja ufatim. Ima da si dostupan da se javljaš kad god ja a ti pju. Ja okop ti na telefonu. Jesi čuo? Jebić. Molim, gdje si ti to sad? Kako je stanice? Halo, ko je to? Halo? Gospodine ministre. Pa dobar dan, dobro. Ja samo što... Ja sam na jednom specijalnom zadatku da, evo me u... Jesam. Ali... Ali... Hoću, evo me, samo što nisam. Jeb' ti radi,